в доме меня не любит. Все меня унижают, принижают, чуть что сразу ругают. Все, я ухожу из дома, я умру. Я вот прыгну с 8-го этажа и умру. И вот вам, живите потом с этим. Нет, Алиса, что с тобой? Успокойся, пожалуйста, успокойся. У тебя просто сейчас сложный момент в жизни. Все, мы к тебе не будем лезть. Ты живи своей жизнью. Хочешь, приходи в 12. Хочешь, ничего не делай. Все, мы к тебе не будем лезть. Да, отец? Все, прости нас, пожалуйста. Все, я ухожу. Все. Больше, чтобы никто не повышал голос на нее. Поняли? Господи, что мы наделали? Мы портим психику ребенку. Мы портим психику ребенку. Господи. Не. Бас чөйді, өлімдейі, бас чөйді азыр. Өзім өлтірейін азыр. Не, өлгін келіп атауы. Я, өлгін келіп атауы. Бас өзім азым ол. Сен шедаштан ұрғыты ейін азыр. Өлгісі келіп қалған қаратым әлі. Бат әлі. Емне, өлсің жүрған доғдасың ба? Бүгін илай, сәртен күн тұпқа. Все. Қорқытқан қойматым әлі. Жаша бағыр. Кішіне бірдек осыл өлем деген бір. Eşek. Kimden öğreniyorsun sen anı ya? Ya. Kimden öğreniyorsun sen anı? Ha? Kimden öğreniyorsun? Kim? Ben başında özüm jarayın hazır. Uşaktan az özüm. Özüm öldürem hazır. Скотина, неблагодарныйлар. Сволочь. Ne oturasın? Dur sağlayacağız. Koy oturgan hazır. Өлем дейді. Өлтіремеселердің барған чоғыл тұтып. Скотиналар ұқшашқан.